Nabo akariba Kiego ya Ntubocho ne bachumiretie gutetera mubunge wao John Paul Mwirigi bakiuga batena thina nawe kuringa kura kweberia Rigathi Gachagua gitene kethira giki nikio kigatuma omba kubaritira Ngugi Bwega pobone nyuma ya gikundi kimwe ntuku igoro kumeneria mubunge ujo bonene bakiuga bakamwania rukiri kainda kiri ithurano bya 2027 ari abantu kyanarwa nandi barenda John Paul kunenkerwa kanya kurikithia mawirane na mibango yawe kiri akari. Marion Karugi na Chotariria. Ni akariba Kiego ya Ntubocho Igembe South baraba ciumirite kuthetera mubunge wa John Paul Mwirigi nyuma ya bamwe bantu kiembethe kwithirwa bai mumeneria no ntuba kuringa kura ya kwengata munini wa rais Rigathi Gachagua etene bakiwa ni bote ya kwamua kwawe kuringa kura eje no ntuna bareterete witi na mbere kathumba gicione mbunge ki na atekethira kura ewe ya atetheria witi na mbere nkuluki bakinyila mubunge wo atene tumikia kumenerua Gachagua batwe bira byatumire ethirwa ai makamu raisi ni raisi wicie watu John Paul twamuthurire no ntuni muntu umiritie na muntu kuona mbere na tekambiririe rwari ndenda kwira mheshimiwa John Paul na aringe yes kinya thate tutebie twethia atia tutebie tugira uri ntomurume tumwa Gachagua gagurira utheri atira yonanga ayona mno kaba inya yesiwa kwa no tukuona ciina maendeleo area yetu itukuona John Paul batwe tuteta kuringa kura na ara parliament okia gwetha Gachagua ara kurieri ntobio tobie Gembe South batwe tutemea kwera John Paul uwe Gachagua kana okia gwetha Gachagua na kupinga maendeleo yetu ye Gembe South Gachagua kabatire kwa noora rira batwe tugetha twe na ndo cietu kubwe Gachagua na ukumerwa John Paul akira na araringire yesi John Paul ndekwira u yes yarokona ne kubwela ikireta irantu bai Gembe South matunda etoringe yes kinyeana na ibatu twa kuthurinya 2027 twaete John Paul kura kenda turetera maendeleo okia kubwa John Paul na kuona ibo yaringe kura kwenga Gachagua batu tone maendeleo ni awatire kuringa na kinya kwa buri one kwendeka renge ringwa renge John Paul ne thiatia na amiringe kwa hivyo bila tukaromba itukumea bara baguyira ntukidogo na ntere bebera barumange John Paul itubamenye ibao ibara John Paul asina na bakura abasinda na ikatubereo kinya 2027 John Paul na bwetere John Paul tote muthuro otheri to muthuro no tuba maendeleo no tubatu bi John Paul thai okiakulolia Gembe South ngoke ajete kuthiria mbasare tutete kwa January barabara sikiri sukuru na waka imbere ketwe John Paul loi ni batariritie bimo bya itumi bio bya kujeka mubunge oyo John Paul John Paul na tubwetheretie barabara na twitaira lamine na renge ngokatha John Paul na turaiterete mbasi skuru ni muntu roritete ngwe ana rekondi ya etaunwa no tumerandi yonde twambirite skuru kyo ya Ntubocho wondi ana baba university thai bakiotalo batetaleka na nde skuira cionda okiretie mbasi ciongo irie ko itetaleka kwa hivyo bwana John Paul barabara ciongwa okiaguthiata ko batu turia ukapeti kwa bwetheru kwa thirire ngwe gwa Gachagua na bebe murioke tutemenya na muntu weta wa Gachagua batu na John Paul goro menyana na iburu ia kemboci oku batu boto kwera turia afuasi baku na ndao ni mazinani woyo rika endelea na ngwezi yaku no ntuto kuona no eta kinyaro rongo na ro tuerera mutana ni ara kinyamba kuromba mbunge ya Senate ona bambiriria kwariria muswanda yo kwingata Gachagua etene bakiwa kwa bomno waziri wa karia bondene na matora Profesa Kithure Kindiki kunenkerwa kanya kamunini wa rais kethira Gachagua akaingatwa Yesu araringire kwanja Kindiki akiakulwa ka deputy president tugeregira maendeleo saiti na kukiakumbeka Gachagua thia twate utharo ofisine na batu tonyimbe mubunge watu biarawire Gachagua wate kwethere ku ofisine mara mwenye Senate garoma nwe ne mwenge John Paul teka kwendea riti itwamunenkere kanya aturetera maendeleo nako ya kubua Gachagua nwe mpinge maendeleo Gachagua na ane ugiagole letika tumuthura no tuntobira unenkerwa abia Mount Kenya atigo tunenkera batu tutukinyela na aturi yo mtu wa Profesa Kindiki omba guthira awatilite to deputy president no to ya gole liandene Gembe South Kindiki na tuletera sub county ara ura kanuni kana kasio kenda tumba guthira tugiongela ngwe sana da tujuka suma itayel ndabo era ngwe gusa thirikari kana cia warimu na useneti Gachagua ya nao nane Kindiki tuwigirwo ntu no tugona ma tugio ya nao amantu amengi sana gilugira
rais yetu Ruto. Nkiripotera Wero TV kuma Kiego ya Ntobochu Igembe South, Beto Marion Karugi wa Kenyua.